Ang unang buhaton na to dre guys. Dapat guys, naka-on siyang guys at atong PLDT wifi guys. Di na to ni kalimtan guys. Di ni muwa guys. Dapat yun na to ni guys. Para madali ra mag-load guys. Para moabot din guys. So okay na guys, manatag on guys. So kuhaon na to ning number guys, nasluyo guys. Kining number sa smart guys. Kini guys. Nara diani dapit guys, kilid guys. Kuhaon lang nyo guys, isave news number nyo guys, cellphone nyo guys. Okay na guys, naunang wifi guys, ready na guys. Og nakuha na nyo number guys, dali ra kini guys. Wa ra gud guys, simple ra gud. Okay na guys, nakuha na tong number guys sa PLDT guys. So punta na tayo guys sa GCash guys. Suda sa GCash. Okay, nauna atong PLDT wifi guys. Nakuha nato atong number guys. Open lang ta GCash guys. Pino na to guys. Click natin guys. Awara good guys. Simple kay ni guys. Na guys. Sud nas GCash guys. Kailangan guys na kwarta GCash guys. Para ma-load guys sa PLDT wifi guys, madali ra kini guys. Butang nato guys, pin. Okay guys, nisod na GCash guys. Dire na ta mapunta guys. Pindot lang natin dito dire guys. Ito guys, buy load. Pinduto na to guys. So dito guys, change lang tayo dito guys. Ilisa na to guys. Ilisan na guys. So katong PLDT guys. Itong PLDT guys. Mo to ibutang nyo guys. Yung number PLDT guys. So ako guys, nakasave guys sa akong cellphone guys. So click lang nako katong nay murag cellphone sa kilid guys. Dire guys, ang gipangalan ko ato guys, PLDT. Adi ara guys. So pinduton na ko na guys. Mo ni siya guys, akong numbers PLDT guys. Pinduton ko usab guys. So ayan na guys, napunta na diha pita guys. So nana dia guys, na plaster na guys. Plaster na kayo guys. So pinduton na to ning next guys. Na dali ni guys. Pwede kayo mag-load guys, balance guys. Ay squinta dito. Ay sinta hanto di siya uskalibo guys. Dire ta guys, dire ta kilid, surf, all in surf, dire ta surf, click natin surf guys. O click, usba na to click guys, cool antics. Usba na to click guys, broadband. Ara guys ay nagawas na guys. Mo na siya to i-load guys. Broadband. Pinduto na to guys. Mo na siya guys, nagawas na rin guys, na pipilian guys. Pumload ni siya guys. Naay 199 guys. 12 gig ni siya guys. 1 gig YouTube everyday siya guys. Valid for 7 days niya siya guys. So kini ra kong gipili guys kay brato-brato ra guys. Kini nga pumload 199 guys. So pwede po magpili ka dito guys. Naman say 500 dito guys. Na say 999. So ang i-suggest ko dito guys, ito guys ay. Ito guys, 199 lang yapon guys. Ang nakanindot dire guys, 3 gig ni siya guys. Everyday 3 gig. Nindot ni siya guys. Mo ni siya gamit ako guys. So, dali ra kay na guys. Chikan lang nyo dito dire guys oh. Kining lingin guys, chikan lang nyo guys.
Chicken, boom. So pindot to nato ning next guys. Yan musuod diri guys sa GCash wallet guys. Human tog suod diri guys. Atong balance guys. Automatic na siya kuhaan guys. So pindot to nato ni guys itong P199. Pindot natin diha guys. Boom. So mag-take si GCash guys. Tanaw na to guys. Nag-take si GCash guys. Ani abot na guys. Nara guys. Na-load na guys. You have paid 199 pesos of GCash to purchase Pamload Video Plus. So ayan na guys. Na-loada na guys. Ang atong PLDT guys. So para mahibaw na to guys, ang nana siya load guys, mag-install ta guys. Mag-install ta Giga Life guys. Search nyo lang guys, nasa Play Store guys, Giga Life. So open lang nato guys, Giga Life. Pwede rag dili pod mag-login guys. Dire guys, makita na to dire guys ang atong load guys. So na-load naman to guys. So ato ning pinduton diari dapita guys. Nara guys. Check usage. Ano siya guys? Pinduton na to na siya guys. May bawaan na to guys atong balance guys. Diara akong balance guys. Napa koy August 3 may expire guys. Dito guys. 5 gig. So open access data guys, meron na ako ko 5 gig guys. So August 9 may expire guys. So dali mo si technique guys para mahibaw-an ni nato guys nga napatay balance guys. So mas maayo guys mag-install tag Giga Life. So maora na guys akong video guys. So paki-like guys, paki-subscribe guys. Salamat kay guys, daghang salamat.